Drage prijateljice i prijatelji, drage članice i članovi Društva hemofiličara Hrvatske. Sve vas najsrdačnije pozdravljam ovdje ispred ovog velebnog zdanja Meštrovićevog paviljona u srcu Zagreba, povodom Svjetskog dana hemofilije. Želim vam puno zdravlja i sretan, Svjetski dan hemofilije. Vi znate da Svjetski dan hemofilije obilježava se još od davne 1989. godine, ovo je 34. put s ciljem podizanja razine svijesti o problemima s kojima se populacija osoba sa hemofilijom susreće i ne samo osoba sa hemofilijom, nego i osoba sa drugim poremećajima zgrušavanja krvi. Na kraju, još jedanput sve vas srdačno pozdravljam, želim vam sretan Svjetski dan hemofilije i pozivam vas da se nastavimo družiti i na ovim našim tradicionalnim druženjima i povodom Svjetskog dana hemofilije na našem ljetnom kampu, koncem kolovoza, a ove godine imamo jedinstvenu prigodu okupiti se i na konferenciji Europskog konzorcija hemofilije koju ćemo upravo mi, kao Društvo hemofiličara Hrvatske, ugostiti ove godine. Lijepi pozdrav svima!